KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi Umat Sanam jong ki klawet kari nakajelna Meghalaya kata umat jong Tirot Sings Im umat jong wok yang nangba bat umat jong patogan en sangma kinsa yang rasong andalasna daga dormot baratba hasenda jong umat laidong ha State Central Library lasdang ya kejing jurep do Menteri Ketenat Arts and Culture uba Sanbor Sulai harengkat kejing donlang jong Commissioner and Secretary Ketenat Arts and Culture uba Frederick Roy Kharkengor ke Director kekong WAM Booth bat kintubru ubarikor rangba jong kejela uba Rafael Warjri ha kebala IT ban stadur yakini ki dormot batmai ya umat laidong bajrong kincheng pan sabenrap de ki dormot baratba jong ki laingut ki klawai bapanam harengkat kerensan basena na ka benta ban kinteu buram de ki seruyang senteu hakis ni lingko snam jong uwei pa uwei na ki klawai katkum kajing tho jong ba Sanbor Sulai kajing lut jing sep hakabha ka ban ningkong ban sna kini ki dormat kan kot hado lai pholak tingka ha ka bakatanat sarkar kan sapenbiang ya ka bha badang bodin tak hado banda dep pura ban lakhmi lenti ba yakini ki dormat an sapendap no hapo lai banai kumba playatim mensim snem daga je song lang bat ba Frederick Commissioner Secretary jongga an culture kong bud director bagi officer Jokaran Culture untuk Rafael Warjri. Te ngila ya wan ya kalawan kata kajing mud hangi ba ladon katu kan lagi bebencian nagi di kamtam gini young generation kisamla jungi ba kiwi ki life size statue ang te ladon jong Subhash Chandra Bose jong Indira Gandhi te kiai jumut ba habagi wan bu sentiu pat yau kiang long ba Tirot Sing bat padon sangma mden statue usulong betang nu monumen sangme te nga hadin mangala simti kumu minister tengah khot barngong la sode bagi initiate bagi national ben do full size statue jong ilai ngut ki klawat jong i ki nong ya kun ya lai lu nu Tirot Sing yang ba beberapa semua dia kebetulan ada kerja tristom yang di officer ba Frederick kembut director dia nilai initiate sebuah ke concern department tinggal yo suami tak ke first phase lai pulak di Rafael ila sedang ban sedang ya ngakam bat nila ai por lai benai ba in pendap no tekanang ba kada pensuk nomor ba kidon ru nagiseng bahalang ki babun ki bajuan yang kedua ya nga te hap ndurunung tupual ka ski khan ka siap jong di klawat ki hap yang dong lan ban bon bu sentir kai ka bangi experience kana kala last year for bangi ya bu sentir ya babu sosotham ka ski yap jong te ki hapan ki babun ki seng bahalang ki wan ban ya kan ba buram dia kemudian take lots of time nomor ba dontang way dia mungkin yang ingin perkat ru badi ba Frederick ingin saya discuss what jong babu susu hamru syate syadeng perlu ingin saya initiate ban bu nolor jong ini gilai lightly ang teiru bagin bu kenang ba ndadun arti kan kampen suk iseng balang ang tur kilapan bu stay syadeng ru kilapan bu dia kan long ki ban sa jing kan mau bahkan long ke center kam tambah bu Shillong ba ki life size statue yang di kelawat yang dimdon tementah mentakan urulong no but kan long gajing mentua isibun baru hakin young generation yang ibu kinuk tip makin ki cutip tang habaki puli kinwan hang neru bakin pej jing tho jing tar baru kan atrak tourist bersabar bertip yang di kelawat ini kadang ke first phase kadang alai pulak tengimut ke second phase kadang don try salai pulak tap estimate more or less ada apa kala belum kemaru pulak plus marka jitai yang nek ke lai memorial anteru lale ba Rafael ka simpur ba material suti ba rem
God. Ingi welcome kita ki suggestion very concrete. Committee, sir. Concerned committee. Tegin sabu ya komiti ba kiai ki judge court ke bagi ba kedang kuah aru ya kata naga department bisa le abran kam. That is very good. Te lumba jong tingi khot ki pajba ya ki pajba borok kam tam ki young generation ki students. Suggestion ki. Come forward to share ka office, ka jong ki ka office. Come forward, give your suggestion. Mo. Di duna di court ni lagi pedang. Nam ta di to.